Fatalo fatu mai mo mai tato tru ilungo le tato TUISAMAU channel ilungo le meta o le YouTube. Ya malo se fumuia malo fo ile langi mama tu fio ke do pero va pena mo mini fa salonga le POLOKALAME fa ngoina ole tolu se fulmidote fi le nganga fa talo fatu de sofa manu malo Yesu Kristo hed maratu o le wa mai a tato whainga taulanga i marumaru tāpua i tono sio tato. Tino mo whata whai taulanga i fia, pa ia marumaru le ainga sāre via lo manu mo whaafale le malu, whata whai taulanga i fia a wālawa le tuimatai, o le whina ngalo le atua, le tato sau le ola i whaavau panata ola i fiwa vau. Io e, whata alofa le tupu mai o le tato. Tino i ona tūlanga whaarupe, pa ia sau tua whafo sa moi le amata mai le teisama sama le tuimanua, se ia pa ia whini mapuritu na tauido manua malo, malu a wātu mua mapule, e tu au mala tawa ainga i tai marwa au fonoti li liu fo le lai tu motu ia so mar vai fanua fo mai tu langi sa ole masale au mua mali la uniu sa lua fa tu le motu man malu le falanga fo le la au na motasi ma upu ia te oile manu tele ta lofa lava tatu kalama totus fulminute o le nei POLOKALAME tu fatsia ina e mafai na mo avanoa fu ia fatata no ia na yuso mo tu fa fina pese lo etani na musika ta piano ka kikala ia la tu fu foi meta ulima kama ia fi mi o ele vi o fu ia o lava so sesi da foi na mo lava no na yuso ka wa so ia ya tu ia polva ai ia ai me se foi la to foi o lo auto va atu mo le fitfidinga o tato tinu o te wala fu finga palo tele le lu mana e te usanga fo po ai le sui fai puli e le faapitoa manu ia tasi tato programa pe a mainga al fast pe a mainga le HLPP fa pe HLPP le 2 minute le pe a mainga tau to sa mo le o le tilo tato POLOKALAME todos fu minute e fua i le avanoa tangata o i lava fai pule me fena mola na avanoa e au ngofia tato POLOKALAME tam fai mai tu faatsia faatata no lunga POLOKALAME le au le taimi mo mo ne yo todos fu minute ne wa amatalia i le afiafi nei se fulu malima o Novema luafe lua se fulu. Ia, e ere manatu e fia fo i whailo atu lewa maua le avanoa tato tolus fulminute e se tamali pese, ka kitara, mo i longa fo na tula i mai i le tane ni le musika. Ia, whaatalo whatu lau whionga LESA ILALIO TUNAI i ne whiwango le fiafi mo tato POLOKALAME ia amazing. Se tato tulu matai, po le hale tau sanga na amata ina whaavaina mai. Ia lo tau mawhai le fuitane. Ia o kero kakau pese ia whatunga. Le whau amata na ia ili so vitu pola tato nu. Ia lo mawhanau Samoa. Le o la tau langi ina u whatunga de nei fui vai tau. Ai se sau no ia. Whamasau ia lo whina ngalo. Le tau sanga na amata ina pese. Ia le atu langa na o ia tau mwhainga o le nei fuitane. Manangang whaaloa. Haftai sei. Ole na ola le tausanga tasiva on sful o te ola mai o ile fa ilia alo te mama o na uso lo mea le fa ye fi fa longo ina o le tausanga e fitu se fulu sa wa o ngai malis ia mo ia na o ngai i primary school vai lima ia na to ave o tina fa o nga u malisi o no nisi tulanga o ia na u tau nu malisi o lo ia fo ina i uso mai se ia ali felela i fia musika ia o ina fa malisi ia sa o nga i nisi felela il musika ia ma fa solo mai ia la ia le musika se ia o no matua ia wa fa solo ntai fal kalapu sa au tai manmaya o le tustala o le Lafayette o le Koukou o le Onisi o Charles Teletai sa fa fifia ito ia ma sa wa ya nei vai tau ia na o ya panifo ima saina i Taiwan o na o le talenian nei o le musika ia fa taisi Malo whaatai sau no. Te mana tua sa ire vai temina e malanga i ta milo i atunu o mamau. E mwhai una e whaamanino. Ini vaenga fo ini atunu sa e iai, sa e ta milo i fo. Ia, a meso tūlanga fo lele. E sa ingi whakunga ngai kusi e ki minga e. Wai e kau i ike e ilo te tununga. E pe e irau pese sa kusi se tasi o atunu. Na e au mau na fo. Vai te mwhena e sau no e vaenga le marangang whaaloa. Haftai.
o le tausanga e lua afe o le tausanga le na usiva i Taiwan, i China. Ia o i sa langona i le fia sau o na wa umi tele kon karachi na vai taimi. Ia ua langona le fia sau au o faapea al tale ni o tuspes. Ia o ina na tusi le pese le e ngoa le talanoa i lunga o ao. Ina ua langona le fia o ma ia au tu whaafonga iei upo le pese na tusi le fia fi e se taimi o le te au le whai nā tunu. Ia ai uma ina ua tale ono po le fitu i le tae au le siaso na so ai. Ia pe o mea na umi e le tusi ngol pese lea. Ia o le pese lea se na tusi i tono Taiwan na vaita. Faafetai. Malo le sau no e te tonunga fo ile ma waso ka vangoa ka ke aloi fafo tatou mo sa ilinga o manuia na foi vai taimi o mai vai tau nei pe mo se vonga ska kai fafo ai non ko foi mai pe ka le la fo mai a ku pe em foi dai sa ai se lava ai se lava wa ko foi mai ia ina wa mo wa na manuia matango fia lau sa no nga pe ona mai mo fo tatou tu ana o so e sa o ko sa o ko malo i sa mo am fe dai sa no ne foi vai nga tawo Faafetai. Ia e misia mai le ainga. Ia misia fo le whanau. Ia ai toi misia fo ia tau o musika ua ia tau o fo ia musician e tutusa ia langona le taimi e tata whatasi ai. Ia nai tamau le tata i nei me tapua ia pe tulanga na ia e si leo na misia si tatou atunu umana ia Samoa. ia ngā kongu o te mana tua wha mole le sa o mai au pe ake ua se seben whaina e sau noa e ile vai teimi na matua i longa na tala noa i te territory America Samoa i lau fionga Faafetai sa au ta fo i le pale o le pangopā o le isi pale o le CC o le country club ia o le pale ingo o le powerhouse ia o le pale na muli o tai o le se mai lo mai pango telefoni pese sa tu sia i pango ia masa suatuai le sungal pali tele pira fatialofa e fai promotion le vai lima ia sa suatu ia pira male fa punga lo ia le pese la tu mai e fa pe le ngol pese le vai le langi vai o le nu sa tali langi ale pese e fai le promotion le vai lima sa au fala la ve ia pira mo fai e se le na pese le anga o le matunu e tele vai ele sioki vai lima ma le matunu foi na mai le ngole fai ngoa le pia le vai lima ia na o tu sia lo i tonu o tutuila le pese le fai ngoa nei o le vai lima ia masa fai foi le matu fe ngai ngam le vai lima la tu te fa ngaina le pese le sai ni e tamo fo mai vai te me pule ai ia fo mai i tonu le vai lima ia pe le melna ma le tu fo le tu sia le pese o le vai lima fai la promotion le vai lima se stai mila vai e fina ngalo i sunga le li pule e me se foi le fai ngalwe tai malo so le manga ia malo faafetai le so le mai mo tatou tunu i vaenga le e so mai le fia fini o le ase singa o tangata le pese kargi kala por ka pese karpi yang o le ase singa a o le hafu se faafetai ai se fai sa no i le vaenga faafetai se fai ana ola mai tangata e tama pese e masani el fai ngau mei e lua e le se ngol tangata e tama pese wala lua i le pit la i tonu le o lana pese le e fai ia o tangata foi le fa mo e ta le tangata e ila le se a topele e ta piano por ta guitar ia no winga o te i tangata le pese ia matu por fese se inga
ai e te wisili atu ona ma popol tangata e tale ki taura ia ma pese ana ia e leisi faafitau li o iai SEIULI ia le mea ka o le pogisi se faaili foʻi lele o tou galulu e faatasi lenei vaitaimi faauau pea le taleni ma laufioga ma le agaga faaloalo faafetai o le faaili lea ale on fire o le on fire e leisi ese i totonu le faaili lea e aiga uma matou ma tamai o lou iai tonu i e taʻitaʻi ai le fioga iā tuala pet ia pe o ia lea na mata mea i le tufaatasia o le on fire e ma le silafia foʻi sei o te leilua pe saʻo lau tala lea laafai atu pe sesē ae alu isuʻisuʻe le sisuafa e faaigoa ai le agaga paia o le on fire ia ae o le mafuaga lana faaigoa ai foʻi ia ae stofa e le fioga e tuala ma le matou au faaili ma le matou au aiga e faaigoa i le on fire ia le faaili lenei o le on fire pe ona ia le temi lenei faafetai ia o le na sa moa tele se vaega o le tatou pokalame lenei tele foʻi fesili e fia fai ia e fua foʻi avanoa o i latou mafaina tova'a mai i le tatou pokalame ai le manatu lau feoga le sa lenei vaega o le pokalame ia sauno ia i se vaega mulimuli ia i le tulaga foʻi o loo iai le taleni ia mai se liʻi tau foʻi mo ai uso mtu faafine a me se foʻi le maimoa le tatou taleni lava lenei le musika ona taualuga ai lea o tatou pokalame ma le gaga faaaloalo faafetai sei o le ia ua tele le sesega lenei vaitau ma auga tupulaga lenei vaitau o tupulaga foʻi lenei vaitau paua le mea o le pit foʻi lea ia sau le pit vave ona fua leʻi o latou upu ai pe na o se lua ni coach foʻi lele o latou faaogāina o aso ia na ua ai au iai i tama tatafāili e tauvā i mea faigatā o le sesega lana o aso lama aso nei ia e manatu a foʻi lele le fautuaga i tupulaga ua fai le mea e faigatā lona faiga fai foʻi na e tinaina i se ini faiga o ni pese faigatā ia o lona lelei foʻi lana ae fai o ni mea faigofie e lona iʻuga e tau gofie o lou faia o ni pese faigatā ma ia e valivalia i ni lanu ese magi coach ese ia o le quality foʻi lena ma le lona taugatā foʻi lena ia ma nisi a le fanau ae i latou uma e musika uma lao i seʻu fanau teine ia tama e toʻalua o lo pese le sialii le faaili lea le on fire o lou iai ia le sialii e niusila o lo aʻoga pe le musika ma e lelei foʻi lana tā ma lana pese ia ma tele ao teine pe pese uma teine e ofo ia latou fanau ia pe ia o le aʻoga lea e le mafaina tuua e faia nisi mataupu le aʻoga e faiʻua i le musika e faalaugoa kua pese tamaiti uma ia e se fautuaga tele SEIULI po le mea o le faamalosi i le aufai musika ua faapea ona manaia o le lauga le faifeʻau le faafofoga le aulotu faapena foʻi le faafofoga le atunuu ma le lalolagi i le manaia o le musika so a manaia la lo musika e le gata alu ese ai ni manatu faalelelei o le alatalata mai ia oe ia ma e faamoe ai le tagata ua fia moe ia ma e faala ai le tagata ua fia moe a lelei la lau pese ma fai ia matagofie ona teuteuga ese pe ona fai atu e vali ni vali tele ni lanu ia ona saʻo ai lea o le upu leo te faalogo soo ai ai faifeʻau e tasi le lauga le faifeʻau a o le tagata pese e lauga faalua ia kailo pese aʻoga mea ae o ke kalikogu i mea famai faifeʻau ia faafetai atu le TUISAMAU ma lenei avanoa foʻi ua faatalagoaina ai i lenei taeao ia ma valau atu pea i latou o ekalesia
o fioanga te tasi a ieni me mo mia ia longo mai lan fai e fa fia so se mea mo le avanoa e pa ua i lalo le tau se tau fai ngofia ma se tau fo fai na tutuna ai e fai fo ana fai atu o le mea alofa na i leise to pe tala feunga a tatou fa mo mo fufuanga ai so stai mea bala mai ia bala le fionga ia tuala pet ia pe bala fo sunga ia Alex SEUULI ia pe bala mai fo ia nei ia manuia ia fa so ngasi tatou tunu faafetai o so patalo vatu mai bo mai o tatou tunu lungo o tatou TUISAMAU channel i lungo pengo te fai lange di YouTube ia mar tatou kalama mau le tolus full minute i le afiafi le sa taimi mua o maua i le avanoa o tatou kalama ia e fatala noa i se tasi o te maita i longa o ta longa le o fautasi le ta o tatou fu le o le fa anga tama o le tai ai le la tatou se le fatata noanga o te maita ia VAIMASANUU ZITA MARTEL o le wai longa no tula me lenga tama tua te mi o le tatou va avo le singa vau e le tau fa ilo la le fu te mai ta ilonga o tatou tru ia i le a o ina o alo matam fa na o colisio Don Pasco i le tam faina ia mana malama le fa atinonga o ta longa le o fauta ia via tatou POLOKALAME fa ta lo fa felo yatu i le tumeta ia VAIMASANUU ZITA MARTEL le nei fu i vaenga o le fiafi ia malo se fo muia sita. Ia, malo lava SEIULI matango fia fo nei aso vai atu yo mat yo la fonga fia ile nei tae au ai faafetai fo ile famana natu mai i me fo ina tupu lungo nei a me o fautasi po o sa le atunu ai me se ala o ata ona ole taina mai o lau pate I pe o mea na sa wai ia le nefo ia talonga. Ai o le ala na la ina o faia le sui fo ia le seva ainga le atunu I lunga o le fautasi o toa I le asfarai le taluai. Ona e te le taimi e a o ina ai ia le tā apa. Ai na o le tolu vaiaso o le mato koleninga. O le mea na fo inei pe o le mea na alu ia lo malu si anga I le nea tolu vaiaso. O le ao ina o le apa foe. Ma le ao ina o le tuu fatasia o teine ia maua se tu langa le lei lunga le vaa. Ai a tuu atulo iai ma le tā apa. Wa lei loa I le teine fou ona o le au vaa mua la vale nei a teine po te maitai o Samoa I lunga o nei me o fautasi. Ai a tuu lo iai ma le apa po o le pate e toe hao e le taitai maua. E le maua I le taimi po le ana le tolu vai asa fai ai. Sui lo le metian fai ai ia le matau vaa. Wa le alu lo I le apa po le pate po le kingi palau. Ai alu I lau kao. Lau kao le ofe. Awai tasi lava le pa o le ofe I lungo le tua sivi le vaa. E la longa o mai teine. Ai toe ngā tasi ia le apifoe o ai. Le mea tonu ala ne no tulia. Awa anga tasi umale to o tolsul fitu lena I lungo le vaa. I la o piet. Po o la o tā ina o le tau. E le mato tūlanga. O le mea nano o nau te le iai. Awa e a mai lola le tā apa po le king palau I lunga. Wa le ilo e teine whaawasenga po le a fo I le piet le sau. E le o masani ona o le teimi mua nei o teine po ta maita I lunga o le sa. A o le tau I tūpa. I o le tau ta alunga lea. Wa masani. I le kaanga o le apa ua masani e toa tele o tama I lunga o waa umane e wha a malisi. Tangata na alo I lunga o fautasi mai ala tau lalafanga po, au teine. Taimi mua. Whawhaingo fia elo le kapiteni, ia au. Le mea e whai ai e mau ai le ngatasi. O le sau mala utao I lunga o le waa. Whainga na, metia le na whai ele tuunga.
O le nā wa tali ia vai masanuu i le amatanga o le tātou pokalame o le ne fiafi. Mai le vai taimi o le. Sui loa. E iei le vaenga no wa ai ei. E tono le tautau Amerika Samoa. O le ar tapenanga le na whai tātou wa ar singa vau. Ia wake waku le menga whai whaka ka inga wai. E le i maua umai e au e media por au tustala por au pueata. Le taimi o practice. Maka si au wa practice. E le si au wa. Maka au kia le. Le ofi mai o tai. E le mea tau le ava wha lava ina Amerika Samoa. Sau mai kai le afe ia wa ala poa fu ia lu kong le hapa. E le so ngā alu, se wa alu. Ngā o wa aia, ua mea paralangi ua whai. Ngā saua i ngā singa vau. Tā mole vai maselu. Se e whamatala mai le wahenga na tā pena i elo au wa. Faafetai a SEIULI mo le langa manatu. Pe ua toe whaamanatuina le nā fo'i malanga le aonga na masi atuai le aonga Don Bosco. Ona o le wala au lia le kovana, i le nā fo'i vai tau, i le lua whi maleono. E mau te o atu e sisiva. Wa lau i loa i a Don Bosco Technical Center i ala fua i le mea ne o le siva. Pe a masi i le aonga atoa e whaafia. I le matango fia o siva ma pese e whai. Ia e lua ala le mea na matoa e whai. O le siva, ia ma le fautasi. Mai e sila fia fo ia e le malu o le tatou atunu ai mesia i nei upolu. O tatou tu unga, i nei vai tau, o atoa nei le po le lua se lima pe tos fulu tau sanga. Na o tonu lava le alo. E le alu i tua au. Na o tonu ale alo e sau mai oi fale una, i tonu ale alo e tini mai i apia i tonu ale alo. A o le taimi mua le nei ua a mata i ona tā pena atu tamaiti i Don Bosco. Ai mau te o atua, ma mātua, ma lato fatu. I le popole, ona o le tuunga Amerika Samoa e sau mai fafo le moana sau. Ele o se moana fo ia e te faa le kea ia o le moana lato, o le moana sau. I le sau atu unga i Amerika Samoa, pe melea e tā uai i atu unga fautasi Amerika Samoa, o le America's Cup o fautasi. Ona e matautia. E matautia ona a mai ngalu, kangi ngalu, mauma. Ai mese le vai taimi o Aperila, a wai sou le vasa i a Aperila la tō, wai lewa maa sania i a tangata tutuila manua. A le mātou au waa, o tamaiti a onga, ia o a o le teine. Mato atu i o mamato foe pupu. Ma le mato waa e whai i fuafua. Wa lau papa. Pe ua tele a mea e a fo inei ese mai ai. Ia le mato fo i masi i atu o tutuila. But, no ualu tā pena. Ai sea, ona o au o le kapeteni, o au e wa aia i a lau whanau i lunga o le waa. O le e whaatali atu mātua, o te toe fo'i ma au maiti. Ai le faapea o atu malolo ai o i tai i le sami. So o le mea nana mamawhai a te au, o lau tā penanga fo'i a pea o alu i tutuila, e le moe. A wai e uma mea uma i le vasa, e o i currents, e o i le tai, i taimi uma, e o i le matangi, o le aso, po o le future, i lumanai, o mea umana e tāpena i ai, po o whea fo ia o wha ilo, pe a tū mai whafoi o i le 5 maila. A tau le 5 maila e moa atu ngai lo le 5 kilomita lena matau o mai e il tuunga lena whai e lena tau sinio, e le whau tasi o toa. A tau le 5 maila e whiwi aru. O le mataonga la mua i whafo. Na whaasuaki a kuaka meiki i lunga o le sami. Whatoa o le se mea faapea. O faapea i wholoa. Oi ka lo whai le matoa o waa. O lea ai koe tolu aso whai tuunga. Ai na le pau ana aso e whai e training po o kole ninga. I e whaamasani i le ala waa ai sa wai. Ia, o le whai ia ma le tatalo, ma le whaato o toa whai au ia.
awa a utu i lunga le vaa a lai tiro tino mai umata mai ti ala te ata tua e peia ele se me o kupu a o kongu makua i o fefe vo ia o uia ko e pala ai ia wa o ngalu a ole you know a ole fautasi ele fa pe o se pau no fo ono ole fautasi le me se lau futu le umi ole fautasi ile fa se ena ole fa se ina ole vaa i lunga o pe au ole sami ia awaine i sulu lo tau mua i to tono le peau pe a fati mai le peau i luma. Ai fa se e atu i lunga le peau, ma to e wifo i lalo. Ai ia keina, ia mauale le keina. So le mena na tupun ma to awa, na mama i le to atele o le awa, a fa suwaki a kua i lunga i, ono le fefe o le whanau. Ma to atu lo i uta peua faise maliu le ma to camp le nawa i tau, i le naso. Ona wai loa pe ua whaafisiringia ne whaia onga. Ai mese fo ea le matou api pangpango. Ia le matou tūlanga. E ai mai, o le masi i atua ale senga vau. O lea ua fo inei ua representinga ia upolu. Ma Samoa i sisifo. E le tūlanga. Whai lona matou fono le polna. O whai atu umaloa i tangata ese umana i tono le hō. I le tautua hō le pangpango. Mole se io ese mai ai se fai stala mala fana o umalea onga au siva en nofo mai na le awalo ia ma matoe fa fangwai ia le fatu to le tametiti o fai ai ai o a una designinga le va ia le leilo na se e lunga ngalu o a fo inga fai ia foi ia mawhai ona tō aloina, le pu'u foi ai aua nei tō whaalongo i ni whaitionga o lai sau mai whafo. Wa o le si foi mea na, e worka ia pe e whesilingia ia lo mawhauwhau, na e alo lola ia lea, e ke alua a lai whesilingia lo mawhauwhau, te le mana o le mea na, o te mana o ia e sau i to tono le au waa nei, pe o le mea nenta tō mai e o i polu, o le ua e wha atua ina, lau kapiteni ma lau au waa. I nanto e whau ai le mato one beat. Ma koe whai ei, aua ne i toe whaalongo i nisi la whawhamtalanga, ai tasi ale mea, ia koe maua mai le moto ale ale Don Bosco, le na whawhau runga le whautasi, o le one beat. Mato wola, tāle afo le lima i le tai ao, mato wo i tai. E hao mai le whainga le ape foi i le foi spuni, ona whato feta ngofi ni o tamaiti i foi spuni. Na oka mai foi spuni i New Zealand, e tau nuu mai foi spuni i le aso, a o lesi aso so o ai, si i atul matamalanga i o tutuila. Ia na o ai tutuila foi spuni. Ale mela na lena o tue le aso mua whasuaki umai o ai saun matova, pei o se halua se ato loa fwinga, e o whapengi, wa leilo i tamaiti, i le whao ngā anga le foi spuni. O lisi la tae au, tāla fo lima matulunga sami. Wano whai iai. Se i longa la vai maua i le ape foi o le whaingo le tekniki i le foi spuni. Fo a kako o iuka. O ke o iuka, wa afa le sultasi. Matu o ai fafo le hei manisi wa foto a whaito le ininga i e whai e uma sio a waa uma i le afiafi le whitale wha. So, from afa le lima ana i le afa le sultasi, matu o lo iuta. Whaakali mai i le mato le camp fo ia a pangpango, a li im whai pula pangpango. Pa po la no tupu. Ai o make o ku mako fia. Le hei masa o leo, ai o makoa i o fia ua maua le foi spuni. E nala, o whai atu lo i lau whanau. Leo maua, kako le whai kako breakfast. A o nā nei le tāle whaa. Ka ko wo whaakasi umama ai o ile me a mata mai tu unga le lima maila. Kau ke kuri wa. Kau ke leo mai whaatasi. O ina, a maua se waa pe eini wa ai tau te whisia mai i le koleinga nei. O lona winga. Ua ready kako. Ai ale ai. Ka fo afo lima ka koi lunga san. Se ilonga e koe maua lawa ape foe langa ese. I le whaingol foe la au. Ese le whainga le foi spuni. Mato olo e fafo. Tāle whao, mato ready. Uka uma waa uma tutuila. O uma o il amtanga. Mako whakalikali mai loa. Mai uma waa e lima waa nao mai.
ai le iai la satan i tuunga i le whakikainga ma ko mai a mua mai umai waa o kangolo koe aua le show ina se fa mua si va o kangolo ko kope wena le moi ia wai nei mua ke wai lo ia me ko kia a le la le na e tilo iai kasi ngā history ngā o mai ma Don Bosco amu ia o e Don Bosco ko risi e Don Bosco o le na lifi runga tam whainga o le fo ta longa palasi mai la ingi le vai ngare sa no ia le masunu le ese ngā o me le fa tino tu unga i nei tu mua ia ma sa e ya America Samoa o le feside na la ave kemingi kuri maka i mai nga e tari tonu vai masanuu e ku rua lau waa polo karkongunga le ngai e ka kauanga mua lau waa so se fesili lava faapea e tu mai ata o SEIULI ele me faino talia ele volus futa sanga o kapten ai o le fesili na ale au journalist po tustala e fai e mua lova o la wa tali o kapiteni uma ma au wa uma e fia mua uma lava so o te le tai fai se tala a mea e mua lo va ona o te tali tonu lava o ia e iai uma fatu o kapiteni uma ili mele man na o iai o le mua so la o tape nanga ma la o foi au va o le mea na ia maua se tu langa lelei awai foi le temi foi na le te ua e faapea ua e alu talatalai ia lou tūlanga ai pe ele ale lava lau tapenanga e te iloa lava i tonu ai a te oe ia so ele tai o ele mawhai ona utalia e faatino ai lunga le vaa ona e tele ia me tutupu i lunga le sami po le ea ma le a tapenanga a iaisau game plan e sui lava i taini uma e o whailai tu unga leo whautasi o toa e ese le game plan na whai ai o atu i lunga le sami e ea ngai suinga na whai ona o le matangi o le aso o le a fo i o ngalu mai jet skis o whioa i solo jet skis i lunga i ngā i le hapa ia male mea lava lea o le tau se feina o le malosi o la au waa ona na le tolu vaiaso na o ina i teine ele i o fatasi lunga se fautas ia teine first time na o le tolu vaiaso tu fatasi ele au ai o le mea fo e tau ai le nei taimi lo fo i o langa fa kapiteni o au mai le au teine po tama itai i to tonu o le whaanga tama i le tai. I se taimi ua maualunga i lo nea foi, lo malama anga i le nei lava tiu te whaakapteni o fautas. They've come in at my peak. So, pe o le taimi la lea le, so se taimi o te tua i lunga le vai le nei, fo i vai tau o langa whaakapteni. O te le to e fisilingia lava nisi mea. I le poleala o mea whai lunga le vaa, o le strategy e tauna whaanga. A ua o focus, pa ua o tua i o mataina, i le tau mawhainga tene, ma le mea e mawhai, le afo i le mea e mawhai, ona o tūle ia ai, poleala mea ngata mai e le tūle inga, ai awangi e burn out. Ona e fau. Awa, pe o le mea lea a maalisi ene whai, i waa umai ena mato tipia lava i o aile i o mai i mulinu. Ua burn out. Po ua le wha Samoa ina le burn out, ua ngae. Aile i tai tu uma. E pe o le whainga lea o le malafoni, a wha pe te alu le malafoni. Ai se fulu mai le malafoni. A lai ke alu male ako e le pā le whanga e alu male ako. Ai ngano ia oe. O lai iwai, mai la lai kokoe. E te tau ona wha soa wha alelei. Ia lau mānawa. Ia lau mānawa i le whainga o sau malafoni. E wha apena i malava. Le tiute ale kapeteni.
o ia e whaasoasoaina le mānawa a le auwaa. So la mena whai, maua lava o te whaalongo atu i apa. A wau, luas futau sanga, o uloa ia le. Beats a auwaa A wau le homework le ngā le kapitini a le whai. Whaalongolongo, le tāina o le apa a lea auwaa ma lea auwaa. Video, mai tau. Oh, le lawalu i le kia number 1. Lawalu le kia number 2. Okay, wako waki. E alu lo i lunga e wa lunga le pace. Pe o lawalu le mea foi le ape foi le kuli va. Winga o le ape foi faking. Po le ape foi fa oso. La yo mai umal awali il ape foi fa oso. Ala wasa wa le ape foi kuli va. So la fa malo lo mai lo ava. Nga e mai nga ala kuli mai lo mal number 2 mal number 1. Ko e mawali tita i luma le fale o malo. Ona ua sela. Talu ai. O le faina o le ape foi. O la ke fa alonga ku la ko ka apa. La wo o la wa la ko ape foi faking. Ya ai pomo ko ma ko le ape foi ku va. So o la lai malo lo sial ma to va ona le ana fa so mai i le tu unga a to ai le 5 kilomita. Ia le whainga o le malo si anga o teine ona e fau i lunga o le vasa. Mani nei lava tālonga. To e o leo teine i se mea tau o se tuli vaa. Okay? Ia nga kuli mea koe tikia milliseconds nga malo le Alfred. Ona o ngalu o le jet ski le nga aafia le mato vaa sasi ai loa o mamato foe. Ai mua i loa male Alfred. E wha pene e maua pe o le maua le ngā lua koe le tita. Wa e wa ingele la kon makova. Pe lo wa alele. I le wha kinginga. Ai anga le ai ngela ngā lua jet ski le ngā afia ai. Sasi ai umama tō foe. That was what cost us the race. But o mātou ia, o mātou fia. I le mātou tūlanga. Ona o le natau wivi mai a i le amatanga o le paanga o le whanga. Na matou tau wivi mai ama le tita. A o le tita, o le auwaa na wha moe uma iai o le auwaa le malo. So le ana matou mai whaatasia, ua fiu si red e wawai matou. Ala e mau te o mai a, ika kua whakasi. Se whakali mai. Awa tia, ia matou. Le ai e sari le ori o mai ka ko va kasi e pu wala usili le e mata vai masanuu e te fasa o te tununga le ngofo ma o maka la we ta no atu o stanga talva a ma ko le maka ku ma malu le atu anga va pe o lu ma ko e kingi ai e maka e ke fasa o ma ko e mu ar ko va ia ole lava. E mua le matova a pe a to e tuu atu pēna o se 5 mita po se 10 mita le tuu unga i le tini. A pe ana wha pe foi ana amata mai o SEULA. Ona o va ai i le afoi nei i le tōpenga o le ape foi ale Alfred. E tolu ape foi a tasila ape foi. O le tolu lana e te fiu ale mea ua le tolu lana le alfa pea. Chum. Ele alu se va. A o au. Pe me ta mena. O au la. Ia na le pauale. O la la tope mai la le ape foi. An pauale. Gas. A le kwa kasi kukua le el se e a kwa le va. A la ua sefe umale malo sima le atene. Ona o fai ai. O le whaatini, o le mea tāua, e le tu unga i lunga koe foi, se i lunga i ili lau wha ili wha aku i lunga foi. Kusa lava peo lau kou wha peo lau o kingi lau ku lunga foi le stangat, le ai. Se i lunga lava ili lau wha ili wha aku i lunga, wana i ele tausanga, na mato maa loa i le tolo. Wa si i lunga foi le tolo. And lat ku ale mako wa, solo kwa i lunga, mua mato wa.
Ia. O le mela ana toe pe so sisi 5 mita. E le lein matula. Ia, ole nawa e mai mo mai sa mo ni fiafi. Ia, ole aso sas furu lima lua fe lua furu. Ia, il fatata noanga o le afionga ia pestal sa ILALIO tona. Me se foi fatata noanga ia o te maitai ia na VAIMASANUU ZITA MARTEL i le POLOKALAME o le tolu se fulu minuti. Tuli tau mai tatu kalama rei i le aso sa mua o le atam whainu atu tatu tolu se minuti ia fiafi o aso sa te tasi. Stay tuned, ma subscribe for tatu channel o le TUISAMAU channel. Man wia lau fasa songa sa mua, haftai tele le mai mo mai.